dat ons doen is, as jy lid word, kry jy 'n aandeel elke keer wat jy na die vergadering kom. Jy betaal nie R30 daar by jou quota aan by het, kry jy 'n aandeel daar. Elke keer is die kaart kry vir elke keer wat jy kom. Maar ons wil graag hê jy moet 'n vorm invul en dit word. Van dan af kry jy elke keer die aandeel. So as jy nou net kom en jy het nie die vorm gevul, daai vorm gevul nie, dan gaan die aandele nou nie ophoor nie. As jy draai daar vorm invul, gaan die aandele. Jy kan aandeel addisionele aandele koop. As jy sê R100 vir 100 aandele, as jy ook net een aandeel koop, dan bestaan jy dan kijk, je moet daarbij lekker op de hoek van die open, waar elke informatie krijgt als je die gezegd zelf. Ja, dus dat is zelf op zo'n manier. Maar niet te streng hier, kan niet tijd niet. Als je te lang komt, dan kan je dus op een mooie manier zitten, dat kan je resultaat. Zo mooi als mogelijk. Wat ik al is, begin je achter, jij begint met je daar heel achter, zo ons nou, dan begin je voor ons vandaag. Ja, zeg, nou, ik doe voor wat die werkt niet. Ik probeer wat wij doen, die keer een keer van het binnenpad. Dus werkt het hier om te helpen. Als je dan op de eerste wereld, wij doen alles wat tot is om die wereld in. En we gaan met de schakels, alleen de afspraak die nodig is. Zeker ook hoor. Afspraak, dat is nu dat je hebt. En als je ook over de vertelling Philip, die ander kan slank nader staan. Kan julle my hoor? Ja. Ek is nie self vir dit. Net ons van ek also wil in wat ek hoor. Wys werk, alles. Maar ek sê nie dat dit jammer is vir my nie. Die rede wat ek sê is dat ons fokus kry. As jy laat weer geluk in is absoluut niks buite jou wat jy nie kan doen. Dit is iets wat kultuur is by Waterlande. En ek gebruik dat ek nie in my geval my produk wat op die begin in 22 opsporen, die wat gratis daarop gesit, om dit te beman. So jy gebruik dit, jy doet dit nie om buiten verskye maniere gebruik, dat maak ek dit bietjie anders dit. Ek maak een natuurlijke taalwoord vir allerhande probleme en verbasis wat ek aan nooit nie het. Jy moes ook vir dieren gebruik, ek maak ook een wondroom. Vir meer mense gebruik en dieren gebruik, net natuurlijk ook het is. Probeer weg of al die chemikale sien. Jy moes het gewoon oorlog dat in ons leiders doen. Dan wees ek. Kijk, so dan heb ek in die grote die soms op in die grond van 24 types op jou taal en baie algemeen dat. Stories, open, polypropylene, plantzakken, voedzakken, woonzakken, voedselprinten en zo aan. Dus hier in de wereld, ja, ook op die cannabis, maar dat kan groeien, dus daar kan het van, dus kan we leren bij blueberries, zakken te doen, aan die weeskaal, en die wereld. Dus het zoekbaar met de Lesotho en Swaziland en zo aan, dus het afzakken en gevoel, Tanzania en zo aan, dus die zakken doen goed. Bomen, als het nou speciaal om mijn handen is, als het nou 26.000 zakken betekent heeft om iets te doen, zo is het al op de jaren aan de gang van vanaf 18 af. Die bestaan redelijk goed. Ik heb zo'n paar businesskaartjes die van de eerste klas foto's van contact. Als je er tussen op je website wil kijken, 3 bergen boomzakken. Dus dat is een reden dat die wietmerk of iets van onder zit bij die ons, als er niet zo belangstelt. Die dan werkt ons trouw samen van die ons wat goede mediums doen en van ons wat kunst, niet kunstmis doen, maar diezelfde type dingen. Curry
klante Agri-Librium, ek saam met hulle is in die Kaap. So, as daar enigiets in die grond port, so aan die ouens op hulle sit, dis min of meer wat ons lees. Ek is saam so is die stikste. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Olga Stumper. Ik is eigenlijk een gekwalificeerde accountant, maar ik ben niet voor het derde gestudeerd. Ik is actually aan die wonen gevraagd wel om bouwwerken en vertier en vraag, maar welke rechtsopzielings en kwaliteit, kwaliteit, woordwoord, dan treed op. So ek doen alles wat ek het nodig het om huise en besighede te renoveer en reg te maak soos daar enige probleme is. Dan my seun doen ook al so na sisteme en hy ook die te betoon. so die woorde ek het Dan sit ons verkeerd op probeer en te sê aan die besmet. Okay. Maar ek is Carlo, handyman. Ek seker teach my mense verstaan die doen 'n handyman. As daar iets gebreek het, kontak my. Ek sal van die kaartjies toe weer uitkry wanneer ons weer is. Ek vra vir jou ouers en jou nommer. En ons sal al op jou help. Moenie skaam wees. Ek hoef jou hand kan regmaak om dit te begin. Ek het al net gemasseer maar dit is Hy's 'n baie goeie dokter ook, ja. Vanaf mijn naam is Paul, ek is die instruksiemaatskappy. Ek neem baie vir die myne werk. En met die politiek, maar ook die populus en ek allemaal met dit is om staan en seker. So, enige constructiewerk, boekkantoor, draai mee die tekenwerk, werk self, en dan dat eintlik veel doelig kan sien aandele in die maatskappy en dan huise prokureer, so hy doen kontrak te werk en alles wat betrokke van legal wise met die bedryf hier dan natuurlijk. So ja, maar dus basis van plan, constructie waar die papier waar tekening is en dan hou ons weer. Engels praat, so allemaal van dat het zal verstaan. So yes, goede diensten te maken. I'm from a company called BT Projects. Sorry, my name is Tracy. Hello everyone. I'm from a company called BT Projects and we do solar power, bird gardens, to help
Goeiemiddag, my naam is Dirk. Dis die eerste keer dat ek hier is. Nou ons is besig met nog flowings. Ons doen basies enigiets met pompe, tanks, of dit nou stationary of travel is. So enigiets, ons doen baie werk vir die myne, verskillende pompe. Ons doen van klein besproeiing tot groot besproeiing. Ons doen dieselbasers, petrolbasers, karre, al die verskillende tipe goed. So enigiets wat jy met basies met liquid transfer, dit is wat ons doen. Wat sê? Jy wou die skeep ons, hy moet ons vertel. Hallo, my naam is Kevin. Ek steel van Flowers, maar ek is ook al part by CBT. Ek bou al die trailers, dieselbouwers, firefighters, handelstakers, pressure washers, car trailers, enige tank trailers, enige car trailers, enige bike trailers, perde trailers, bees trailers, enige iets met staal, enige geregistreerde trailers bouwen. Ja. Hallo, my naam is Denise Huis. Ek is betrokke by Kunsmetop. Ons koop Suid-Afrikaanse produkte en ons eerste groep en diesware skilderye. Ek kan kyk asseblief op die Golden Goose Artistry Instagram. As jy kan sien, dit is baie mooi. Alles is Afrikaans. En ek is ook betrokke by Volkskunde op so kan ek wat ja. Hallo, ek is Pieter. Voor doen ek iets op die beestenskape. Dit is net die tyd gepraat en nooit, maar dit is nie verder om die paar van vryheid te stel. Soos hulle al reeds gesê het, kankerbossie, soos natuurlike medisyne, self met my hulle brandstof aan, ek plant die goed dit doen, maklik bossie, kapsules goeie. Dan ook by koöperasie die fasiliteite, dat is nodig is, iemand apart my help dit. Goeiemôre almal, my naam is Alet, ek is van die Pretoria se voedselkoöperasie. Hier is 'n paar van ons lede hierso, ons waardeer dat julle gekom het. En ek wil graag julle voorstel aan ons mandjiestelsel. Ons het eintlik 'n afleweringsdiens wat ons lewer aan die publiek. Met ander woorde, jy bel my, ek bring vir jou mandjie op donderdag, ek lewer hom by jou huis af en die mandjie en die afleweringskoste is ingestel. So jy al jou basiese groente wat jy nodig het vir jou huis, soos spinasie, en blaarslaai, en kool, spek eie, boeies. Ek moet uitpak, dit is baie mooi. Ek het baie goed in my mandjies. Dit is net jou basiese wat in jou huis is, om af te doen en ander mense. Blaarslaai, boeies en tomaties, en pepertjies, wortels, en dan kan jy uitpak, dit is allemaal mooi kan sien. So jy kry weer net jou basiese gaan in die mandjies in. Wat jy fisies nodig het vir jou huis.
soos in die winkel koop, jy sê vir my altyd, my man hou van broodjies, so nie vir my broodjies, en sê vir my ek hou van brood, sit vir my hier weer, ek kan doen nou weer. Dit is maar, dit is wat ons doen, as jy enige verder vraag, kom jy selfs maar met baie dankie. Dus dan die laaste een is so, ek is Philip, ek is dankbaar vir die voorsitter, ek is in Massouma net gesê, jy is die voorsitter, ek het nie gekry nie. Maar ja, ek is op die directie, baie trots op die directie is, die karre kom nog, so nog elke in die karre krijg jy. Ja, ek kan met hy dat nie duidelijk gemaakt. En sy sê vandag, weet nie wat sy sê maar al die karre, en ek kan nie vandag gaan opmaak. So as laatst ook voorpaar, ek sê sy aanspreek, dat die directie hier is, ons stel elkaar uit die voorpakketje. So, we laat ons veel lekker van elkaar. So, ek werk saam met Verdien, ek werk saam met Kobus, die kantoor is. Ja, so ons probeer ander projecten so van die contact moet wil kry. En dan in tussentijd exclusieve sociale therapeut, wat help mense wat met angst en depressie en anger management issues sukkel om te ontwikkel. En ek wil nie eindelijk sê, maar ek is baie praktisch. Ek is baie praktisch. Vooral raak, ek hou wel in bepaas, ek wil nie wil jou maas en issues. As die restrictie en al die goed is waar mense dit ek wil nie, moes jou probleem prakties op. Maandag moet ek gesikkel, maar my volgende dag weet, ek gezond. Dat is nie meer probleem. Ek gaan nou so iemand tegen my luister nou en hy sê, ek dink op myself, ek weet nie, ek het my eindelijk self, tegen myself gewerk, ek moes so bietjie langer gevat het, en dan kon ek nou meer geld uitkrijg. Is nou maar soos het is, ek doen my best. Dit is einde van die storie, wat ek doen, paar ander people's tussen en ek sê, nie selfs nie geprobeer, maar dit is natuurlijk wat ek gemis het. Hy het nog nie by Jacoba uitgekom vir die registrasie. Jacoba het enkel gepraat, dus nog iets, ja, as jy nie geregistreerd, as jy nie geregistreerd by ons, as jy ander vorm by die mense op kan vul, maar ja, dit is close en al wat te doen. Jy my mandjies. En ek kan vir jou omskiet. Ja, dis ek ook. Ze niet te pakken van die